I isto danas ću vam pokazati kako instalirati Pokemon Generation. Ja sam već instalirao tu taj konca, ali ja ću vam pokazati kako. Uđete, izvinjavam se što se pojavilo naime. Izvinjavam se, znači poteškoće je to snimam. Ne znam. Znači ovo ovdje gore da izbrišete i ostavite link u description ovo. I dođete ovdje. Ovo je jedini način kada se to instalira. Klikate download. Ja ću da ovo zaustaviti jer ja već ima. Prebacite na zaslon i doćete ovu ikonicu. Zatim klikate ovo, Pokemon Generation, napisačkate, izvinjavam se, Pokemon Generation, Pokemon Install. Točkajte. Aj, činjela se kriva ikonica, vraću se. Evo ga, to bila na druga ikonica Pokemon Ferrer, ovo je na Ferreru Generations, ovako je ovo, tu je se ta prava, on će se tu instalirati, dok se to instalira vidimo se. Evo ljudi, instalirala se, sada smanjimo screen i recimo ga tude. Otvorite ga. Pa ne trebate ga više otvariti. I pojavio se vam samo input, random, wait. I eto ga. No vi ste 100% iznova, no morate ga resetirati i izbrisati ime. Evo, single player. Ok, Abraham. I sada uzmete Pokemon, to idete loviti Pokemona. Ako vidite što je backspace, to vam je ono što brišete na koncu. Pikachu. You are mine! Vraći se vamo. Eto ga. Sad kada ćete ga uhvatiti. A trebao bi je prvi level. I get the Pikachu! I na tab ga. Gledajte šta je tab, to je nama lijevo od Q-a. A ne uzme Pikachu, ajde, vode Pikachu, mama! A šta je sad Pikachu, Opa, ajme se za Pikachu-a. Dobro, to sada ugasimo. I ok, klikajte, klikajte, izađete ovdje, Pokemon Generation, Extract, Escort, ok. No, ja ga neću sada ekstraktovati, da ćete ovu ikoncu. Poslije kad vodite samo ovdje. Default, dobro. Cross. Fantastic, Windows. Ništa da ne može na Windows ovako. A ovako. Nemojte staviti na Windows, možete vidjeti preko cijelog ekrana, a to vam je isto dobro. I eto, to je velika misterija kako instalirati Pokemon Generation. Doviđenja i vidimo se vrlo uskoro. Ćao! To je to.